Webafowethu uKhuzani Mpongose seveze inkiyankiya ngegcokama elisha ke ngokunominate kwalo ke ngaphansi ke kwama-award ke iMotsepe ke Foundation ke lapha ke njengoba sazi ke ukuthi umthandeni ke ungene ngengoma ke ethi ke iParis. uKhuzani ke useveze okungaphansi kwetafula ke lapha ke okuthuse ke abantu abaningi enkundleni ke zokuxhumana. Bafowethu ake ngiqale nginibingelela kwesiqiniseko SA Media moqala ungena le channel ke ngicela wenze ukulungile ucinda button ka subscribe ke uzobeka amathubeni amahle kakhulu amanye ama video ke engizokwenzela wona. Webafowethu ke impi ke yomaskandi ke ilwa bzombe mayikunje. Lokhu ngikusho kanje emva kwenkulumo ke eveze uKhuzani ke umfoka Mpongose ke engizokudlalela yona ke la uyizwele ke ukuthi ke utheni ke uKhuzani ke lapha ke uma ke eveza ke okungale ngaphansi ke kwamatafula ke lapha ke eveza ke ukuthi umthandeni ke yisiphi ke isizathu ke esenze ukuthi ke anominate ke kulama awards ke akhona ke lapha ke angaphansi ke kweMotsepe ke lapha ke asazi ke bafowethu ke ukuthi ke iyozana nkomona ngale kokunanaza ke awubambe nangu uKhuzani Mpongose ke uyizwele ke ukuthi uthini ke. Musa ke uyasubscribe ke ulike ke futhi ke lama video thokozela nami Khuzani. Yabo ake ngenze example lensizwa leya kaManqele inominatiwe lapha Motsepe bani. Yes i-manager yakhe lapha uPhele usebenza kuMotsepe yabo so wanominate wadwa manager angikwazi ke mina ukuthi manje kumele bese ngithi mina wena ufaka khuluma into eningi kade kufanele ngikhuluma kakhulu but nje angeke mina ngihambe ngichaza manje ngihambe ngichaza ubani injalo ke bafowethu ke indaba injalo ke indaba uKhuzani ke mfoka Mpongose ke lo okwami ke ukuthi nginithathe nginibeke ke nginika khona ke njengoba kunjalo usho ke ukuthi ubona kanjani ke ngalo lo daba luseyithebeni ke lungolwenu.